Goeiedag, good day. I hope you are well. En vandag gaan ons woorde oefen wat verband hou met die tema van oefening. Today we're going to practice words that relate to the theme exercise. Nou, ek gaan die woorde 2 keer sê en elke keer herhaal jy die woord na my. I'm going to say the words twice and every time you say the word after me. Are you ready? Okay. Loop, hardloop, fiets, ry, swem, sport. Well done. Baie mooi. Ons gaan dit nog 1 keer doen. We're going to practice it one more time. Loop, hardloop, fiets, ry, swem, sport. Baie mooi. Well done. Ek hoop jy het 'n lekker dag verder. Baie dankie en totsiens.